Que vous allez bien, c'est toujours Dieu merci Kalikanga. Au fait, tutasema mswahili facile parce que tunapenda na batate na ba mama basikie parce que tunaya la plupart ya majorité ya batu ya Goma banasikiaka Swahili. Tulitembelea leo mfoyer fulani, ba jeune ba mingi basha jilamante ndio tukasema tutembelee mfoyer juu tunaingiza kutafuta solution. Bonjour baba. Bonjour bwana journaliste. Utatusaidia na jina na unajiexplique kidogo. Bo, mimi naitwa Nzanzu Kombi Doms. Niko baba wa watoto mbili na mke mmoja. Ndio. Mafupi ile kabisa kwa ajili ya presentation. Papa Nzanzu Kombi Doms, tuko nasikia ba jeune biko na jilamante huku nje sana. Wanasema nyeba Mariam kuna kwa na jenilisha. Crise napita mugoma. Hiki na hiki mama au nyeba Marie dimanche. Munavalaka mzuri na munakulaka kila siku mzuri. Mimi nakutana jeune mwenye ni célibataire, maisha iko un peu difficile. Utaweza tusaidia na mwangaza tusikie kwenye munafikiaka kupata swate ile manguo ya kuvala dimanche na kukula mzuri. Bwana journaliste, kwa ukweli wajene wanajikoroga. Mimi nabashaambia wajene wajue kwanza kunakuwa Mungu wa Marie. Ule Mungu iko ana existe. Na engine courage yenye mie Marie ndakuwa na itakuwa safi courage ya jeune. Na engine kunakuwa chance mbili. Niko na chance yangu na niko na chance ya bibi yangu. Na Mungu sana kupatia bibi, anakupatia watoto. Ule Mungu mwalipermetre uzale, hata permetre wale watoto wakose chakula, hata permetre wale watoto wakose nguo ya kuvala. Na ndio mara wa jeune wanakuwa nakutana mbone ba vie wanakuwa naishi bien kutushinda. Mimi juu ya ile ndio secret. Mungu atupilie wa Marie. Ndio ile kabisa. Juu na mie Marie ndakuwa na courage ya kutafuta. Ndatoka kunyumba asubuhi, sema hapa niko kunyumba. Sasa ndio nakutana mimi nafika kunyumba. Nililamuka asubuhi nikienda tafuta maisha. Kule kwenye nilienda mke atabakia kunyumba iko naomba na watoto atabakia kunyumba iko naomba paske papa alienda. Alors Mungu anasikia ile maombi ya mama na watoto, hata ruhusu nirudie vide. Ndio ile kabisa. Ndio ile bwana journaliste. Sur ce papa Doms Kombi, tukuwa na besoin ya conseil nyote za patia bale ba jeune wenye washajificha. Si hatutaenda tu kule, hatutaenda kule kuenda kwa ba marié ou bien kwenda fanya ma mariage, tutabakia tu ba single ile nyo wanasema bachelor. Utawapatia conseil gani wewe etake marié wewe mwenye ushakuwa na bibi na watoto? Hapana, mimi tawashauri tu waoe. Kama mtu iko na possibility ya kuoa anaoa. Juu Mungu iko. Mungu hazi permettre ulale njala na ndio kupatia mwanamke. Hazi permettre uzale kisha ukose ya kulisha watoto. Na ingine kuko kitu yenye mtu anashindwa kufanikiwa na iko yeye peke. Mesa utaoa, unakutana ile baraka zinakuwa mbili zinachangana, Mungu anasaidia. Sama uko vitu yenye sasa ulikuwa célibataire, Mungu anakuprive kupata vile vitu juu. Akikupatia makuta, akikupatia pesa, utazichezesha juu hauna mtu mwenye atakusaidia kuzichunga. Alors mwanamke ni mtu mwenye anasaidia mwanaume kuchunga pesa. Mimi naweza kamata mfano hata mimi mwenyewe sasa niko single, niko bachelor. Nilikuwa napata pesa ni club, pesa ambiance. Metango nilioa, nilikuwa mwanamke. $10 inakuwa na kazi, 10,000 francs inakuwa na kazi. Juu sitaipangia mimi peke, ndaleta kwa mke wangu madam, mimi namuonesha madam nilipata $10 njoo hii. Ile $10 anaxi ataipanga na unaona vitu vinaendelea. Lakini sasa nilikuwa mimi peke, ndio nilipata $10 naangalia mko kama 5 bouteilles ya pombe na mchomo mbili, mimi nakula inaisha vile, mimi ndapata nyingine kesho. Brochette. Brochette. Yo journaliste unajua ni brochette kabisa ile, ndio. Sur ce papa Doms Kombi. Tulipenda tuyue changamoto kidogo zenye mnakutanaka nazo mu mafoyer. Parce que mtatuambie juu mko wa marié amkutanake na changamoto. Tusaidie tu na changamoto kidogo zenye mnakutana nazo mu foyer. Musikie wenyewe papa Doms Kombi anataka sema. Changamoto ziko mingi. Changamoto ni wakati yenye ulienda asubuhi kwa mfano, unarudia. Hayo kila siku ndio unaendaka unarudia na sachet.
Kwa siku unaweza aina unarudia bila sachet. Alors kama madame yako hataweza comprendre ile, vraiment pale mtakorogana. Kisha na hii masiku ukienda unarudia bila sachet, utakutana mwanamke atapenda kuonesha vitu mwa hivi, swate ulienda ulizikunya pombe sawa na ukuzipata. Me pitia ile yote unakutana kasa yenyewe ulirudia vile. Unaona mwanamke atapanda anakuwa yulu, wewe unajishusha, unamwikalisha polepole, unamuonesha hapana madam, leo Mungu akupermettre tupate, me tuchunge kesho tutapata. Ile ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni inakuwa na tatizo kama mke hata kwa na uvumilivu. Sio mke yeye peke, na wewe bwana unapaswa kosa uvumilivu kuvumilia mke wako. Sasa hiyo kama hautaweza kumikalisha, kumumetrize kabisa inakuwa nguvu. Lakini pamoja na Mungu sisi kwa sababu sisi sasa tunakuwa ndani ya foyer na tunategemea Mungu. Tunaomba. Alors kwa mfoyer na hauombe na bibi aombe, vraiment pale hamtasikilizana. Changamoto ziko mingi, lakini kupitia Mungu mnaikalaka na mnaweza yote, hakuna yenyewe inashindikana kabisa. Ndio bwana journaliste. Merci mes abonnés. Pour plus d'informations, m'ta abonné, m'ona commenter, m'ona liker. Merci.